Amrekere Swasulu FM, karibu sana. Nonanga ni yakwana kulukupe mbakane ndo mpeni. Tayari ali mu studio wasabaya bukula microphone isende simbira na mala kupe mbakane nde ba rekeresi. Befu ba sulu bano songa tu karibu nayo. Wasorge? Ndimula sana. Yes. Karibu sana. Na simire kabisa. Hola Musulu FM. Orimuna sana. Kwamanyile kuli bandu bakasana bakumanyile lakini nenyo bukule bise bino mwene witambulisha kabisa. Okubole bakulanga balinano basi kumanyile ngeiwa mawae. Sese banda ba Danson Simiyu. Na MNDVC Bungoma County. Ni bulwebwe neyi. Na kama sina kausa ni Balozi Danson. Yes. Wa mandivisi. Na mandivisi kusoka ao sali hata itawe. Omsakhulna. Ndomulo na momulo sina. Wa Mungu mwakimakasi. Wa Mungu mwakimakasi ba maholi. Maholi. Yes. Karibu sana. Of course kumanyile kuliso bechanga mundo Mkenya most of the time. Yeah, sure. Bechanga Mkenya ile Tanzania. Sibo kabisa ndio kolanga Tanzania bechanga sinana. Tanzania ndi Holani company bari Freshway Developers Company Limited. Eli usikane kama kwaka real estate kano. Nonese ndi omundu wimerera lubeka lwa marketing. Yes. Obechanga mo kwaka marketing abweneyo. Yeah. No. Edile nene kama kwaka real estate. Yani khukula bulime. Ne khukhala mo chiplots ne khukusi. Nende chinju chose khuimerera Dar es Salaam khucha paka Dodoma. Yes. Mwenye nanyola kwa bulime Tanzania. Lazima wazi wichira khwise. Onyola. Yeah, onyola. Lundi bene seri beikalita. Khane ndo kukula bulime Tanzania was. Awa. Ne ogambola khotawazi. Tawo ni vile manye bindu birala. No khola manye ediyo bari no khola sindu fulani ita. Se yani mundu nakhakhurevire wambola tasanyala khumanya khola sinana tawe. Yes. Scams of the time khukanga mbokana ne maybe ubechanga shughuli ya kidini. Kidini embecha manye nono nendiwe neyi bandu bakali nono most riskire kidini lundi mbusika nayo lundi bu lives. Yes. Yeah. Alafu noli nini relationship yo nende omopeni Bahati Bukuku Eliriena. Bahati Bukuku ali my spiritual mother and a great friend of mine. Mwakacha mamanya nene mai Bahati Bukuku. Bahati Bukuku khwamanya naye 2020. Wakati wa COVID nga abwe na anava form 2. Na ba nga khwafunga nono na bananja sa podcast khasi. Nono nga nakholanga khweno khone ndi life iskundala. Na ba mayuno khano mwana wewe mkhana aliyo kaba khavira khu Facebook nono manye na sponsor nga that time na bakambona. Malana ba khendo serisa khu mama uno na re khu mwenya kwewe. So na ba vere bari nanu olalosi ya khuifwe uno na ba baenja mbinu paka nga banyola khu mitandao kiase. Nono khwanjira busale bwanjira bwe nawo 2020 kwa harano. Yes. No from there no Tanzania bechanga simbine nde mai Bahati Bukuku. Hata ngembere yo khobere hata niye kangu lile lusi mno msikasibu. Na bena lwabere luvinirwo. Kama hata mwana wase bukula kholusi mno. Nono aliani alisanga mai wase lundi tu ebwe nei. Yes. Yeah. No bechanga na mkhone na kazi. Iniye aline company. Yes, ya construction. None muyetanga ho in some parts but alumusale wasa sana kwa huduma na lundi. Na memenya munju mwewe lunne ndibwe nei. Yeah. Yes. Kazi ya real estate sinoniyo ya khoila Tanzania nyo kilangano menyo Tanzania wakaka khuwenja ko Mkenya muno nyo ache ina molo ne moyo sasawo Mkenya muno manye nono ba Tanzania nganacha the first time 2023
kwa lulala nachebwe neisikiranga mbechanga holundi content creator nono nga babona balme bari Mr. uno khwamrano anyaka khola sindu that's why nanyola sekasi ine kiurahisi kiurahisi nono bechanga Dar es Salaam namwe ya Dar es Salaam office chefu cha Dar es Salaam vundu bari Mlimani City vundu bari Mlimani City bwene niyo mwikhala kabisa bwene yo yes nakhulekha ndakimokho kamenako basi sina sibofu sekilapho kawanja khwimba gospel kabisa sina skill no khemba kama tunganga opeta ewe solo mutacho ni sio mutacho ni wasi skill no khemba matunga ngopeta tabwana samwana senemba yani bemba kama tungusa bali bavitawe but sometimes esese khuingira mu huduma khwanja khuimba gospel manye sirio sindu msikasi bumundu olanja yani were na khulangire wakhaka bari wiro khawasa sonyalata nono nakhakaho lakini siarata kumwenya kwenimbire kwenemba yona kuno na nemba nenamire mu theater wasa yeah what do you mean ewa naba mu theater match second match naba nende problem munda mwase kumwaka kuno nono ngana naba neba sobonanga bakhupa isindano ufu akhonyo yes nono ngana bana efuire wase ne message yanja khui yani nanja sakhobona message yene yi naba ngana ne khala mo hospital so ngaba banjara vario na necha ne khala modi 1 week kumwenya kweno kukwata sasa khunjimbiramo nabanga bandischarge na benja sa mu studio direct yes ukono kusakulu kumaka kuno yeah this year lakini gospel wanja kwa mwaka si gospel nanja kuimba 2016 yes no kholo mali we wakhakulanga somanyoli gospel yeah gospel wa mama family ya mkanisa na mwe wewe ni ese maika okokasana maiwa se ka okokasana sikirata ka niye wasaliranga sana so hata hu inherita au ndio huimba lundi mafuki maiwa senende kuhuwa se wibula mai yes vijana bakali sana Erika yoino awako ku gospel kabisa awataki kabisa jenzi yange wewe venya sa chinyimbo chindi chino sindu sibo kabisa by the way silim vijana bano niso nywalo mo sikilanga na venya chinyimbo chino sina wabone msikase eli evechasa yani mindset yo mundu na bandu olabone nje hii bandu balumanga baro gospel omesa kuimbanga bara kunyole chisende time msikase unapoimba aba ewe yimbe message were niyo wananga nono gospel mundu akhalmari aundi seripa na mwesi nanu tawe sike ulabona baimbaji nga babofu bano bemba gospel nobona nga banjasi nono olakhola sindu mala wakhone kumoyo kwosi were na ya khuinwa nono vijana nyakhana bakhabira gospel tasikira gospel niyo mambo yote yes alafu na wicha nano kulinende sindu fulani sana mu gospel muno yes onyolanga valio vapenyange mengi mwanjira sa mu gospel lakini baadaye mwicha mbala msikilo olekwande mpango kwa skozi one day one time uta change orre gospel uingie ku kwingine amna mwewe orisa strictly mundo gospel ndi strictly mundo wa gospel undi dependanga nende bandu ba khusurround sikire sese bandu ba surrounda bali bandu bali spiritual yani bali bandu babofu sasa senyala na change tawe ya nono kholo moli wewe ni hapo tu kabisa aya na kuja sulingi yao yes asulingi ya gospel mu gospel yao yes wewe manja sole mu gospel singi mapno cha kuimba gospel was abo nyo kule mtoka sukusina was tawe wabone za kuimba kwa le chitendi tawe yani kuimba omanye ifo esese ne langa yani ngawere kandanga manye wera ala khulange musikasibu abechanga ne plan yes ita nono were na khulangira ari mwana wase imba gospel abo mwene kamanyire ngala khupanga nono omanye bandu onyala khwanja
nonyola negative bandu banja khubola negativity and bamba atanga kanjirari solola ataita ndi wimbire chino nyowe senda but eweso barekeresha sasa sauti ya werenga kakhulanga na Mungu anakupanga inakuwa sawa. Yes, sauti ya wele kabisa hapo inao. Muziki ne wewe kipukulorgena wewe wenyasa wewe huyu wewe muziki ukhokirumikala khupasa message ya wele to people namwe khorumikala muziki nanga sindu sya khuwenja chisendelunde according to you. According to me ne khendo mehera muziki kuno mostly ata nobona bujumbe bwa muziki kwase mostly evangeli yani ndinga wiwajira abantu khubabola kamakhwa kawere so nelundi umanyolemba wera alomari evangeli balmanga bari were alinende buli sindu ita fedha na dhahabu ni kwake. Sasa na khulangine wimba gospel akhupanga sasa ofwana olu maskinta paka onyola khosindu yani khubirira khuimba na bonyola chisendi ya onya wacha abundu khu performa na bobono wabariki omundu na omundu kerusya sakho walufungulo mutokana mwakhwa lufungulo enju kabecha sakari abawere ka khupangire mundu ka khwa lufungulo mutokana lwenju kecha kali abweni yani. Yes. Olemba gospel mundu akhose mutoka okhabona khotoza omanye bindu bino bikholekhanga onya khucha abundu bona zawatile askofu fulani kumoyo na bakhwa kweli umenibariki shika hii. Yeah. Anyway, muziki wa gospel ono by the way wabele ko Tanzania ndo wabele ko Kenya. Yes. Gospel ya Tanzania and gospel ya Kenya o compare oriena by the way. Ba Tanzania msikase bibira khuloma bari namwe khupendelea tawe bandu bena baberuma na muwe khuimba gospel bemba baya benda lundi vijana bwene iba baimbaji bwene ibakhira vijana bati titi bano khutuma mu Kenya muno sekube yatawe. Yes, na bere yo ngembe changa yo vijana yani ba gospel bayemba kimyenya kimikali sana sikira ebwene yumanye lundi balinende omundu wimerera yani lube kasabu wasani mu serikali nono niko kakira wanapata ile support kubwa sana barekoda kimyenya. Yes, oli barekoda kimyenya bula sana bwenao. Yeah. Okay, musanisi na by the way wakila wala moni wenye wimbe gospel ebele mu Kenya ebele Tanzania ebele wae musani wa khula barekeresi yangana narekeresi ya Bahati Bukuku sana na niye mentor wase mu buimbaji. Yeah. Yes. Bahati Bukuku kabisa. Bukuku, yes mpaka sai Kenya. Mkenya maana nese khwanja sabuti tena rekeresi ya Bahati Bukuku mwana fre. Mkenya wana rekeresi yako aba nani Helena Ken. Pamela rene wewe mbasi tarudi kuwa vile but mostly Bahati Bukuku ya. Yes. Ni olomoli wako chana sana. Okay, nenjeka YouTube yo nabo nasoli bubita onene subscribers 6. Yeah. Which is a good thing. Ofungula sikusina YouTube by the way mwakasi 2019. Khuba serious nayo kabisa. Khuba serious nayo. Nava serious nayo 2023. Yes. 2023. Wanja ko mwatayo chinyimbo chocho no mwakasi. Ichinyimbo nanjire last year nemba formal lwimbo liyo namba formal wa Bahati Bukuku. Nono naba nanja khurayo yani napa sa life naba nanja khumwata ya lafu nono nichende recha chino. Okay. Yanjira ko wako kama vele. Sikila subscribers kila 6 khomanyela kholiva YouTube yanja ngakholipa mona nende 1k. Na 1k. But I'm working on it so very soon. What do you mean? Aliyo mundu wena wa kwanza nawe contract kangonere khukhola monetization like Ezo wamba contract naloba. Tawe nono ne khumala khola ngona. Ezo wamba contract ya khongona YouTube yo banje kholipa naloba. Wambo lakho naloba. Tawe nono khola khoriyo chap. Yes. Lakini
obona oli khungile ndayi kabisa. Yeah, sure. Ndikhungile ndayi. Ndikhungile ndayi hata okorona wabone nabe nompeni mulala. Bari Victor Kakoma. Okono mmanyire. Kwa Tanzania. Yeah. Jina nimesikia by the way. Abechamu agape nani band. Uno khungona naye sindu. Au ndi before the end of this year. Khwenya ho record naye live. Yes. Aya, alafu kimya kebwe ni unataka tukone wapi by the way 3 years to coming kimya kile kholo bana wae. Bandu kimya kicha kitaruki na mwekibiri. Bandu yani nitakuwa mtu wa kuigwa. Yes. Wenye bandu babole bali nenya kubanga Danson. Yeah, sure. Sikila na wilango li by the yebu upende bali balozi. Balozi dance. Balozi hapa ambassador wa Mungu. Ambassador, yes. Balozi ambassador wa Mungu. Yes. No cheka by the way kimenyekeo kino. Yes. O record langa mu Kenya na Tanzania. Mu Kenya kibiri kino na recordere mu Kenya. Kuliyo mulala kwe ngonere Tanzania usiri mu chikoni. Usiri mu kuharata. Ya kuharata tawe. Ya lakini kibiri kino na recordera mu Kenya. Yes. Alafu obalanza ngori na sika kama ulipechanga okholange kazi na real estate fulani. Yes. Elikas no changa buli siku. Njichanga homwesi nja khabiri. Homwesi nja khabiri sikira chiko nini chitenda miradi ne kinyole khane kimikali. Na benja ni khalanga 2 weeks amwe 1 week. Ndamala na sikira khochicha khu site. Khubukule chipicha chivideo sekho nende chi drone. Mala khueditanga nda khu website ye company binanu imala na balundi nicha mu Kenya. Yes. Nabo somenyanga sa yo 24/7 ta. Somenyanga sa Tanzania sa 24/7 ta. Asese menyanga 24/7 tawe. Yeah, njichanga for a while neringa kumwese malala ne khala kumwese malala nicha mu Kenya nga kumwese lundi ni raye ndiye. Yes. Omra kereso abone. Oino alomupeni balozi Danson musoro kwa mendibisi alino mu studio kwa nakopana yamba kabasi ndabane efungula kisimu baadaye beno mu no loche naye kama kwa kapena kekhala bula yisana sana kwa manga na wanja challenges chimbo kabisa ncho bichanga no face cho kilisina ndalasi msikase iliendalo manye uduma seri sindura istawe iliendalo naba manye se most na khamenyaho ebukhocha kidogo na Yesu kuno naliyo khocha namenya khoyo na embusi wase jirani wase mukhano yeta kasi khade kakimwatira bona kamola kekimiyoko kano na bembusi iliya nefwa wase none se embusi ne khala kimiyoko nefwa no nga yafwa ese nabana amaleta bakhwarure nende kijana aliyo kazi ni wase nononga omukhana muno yu efula yecha nono sabacha khukangulula abone embusi inyuma wechikoni yafuire wase naba kapalusimu nomanya khocha bere kwa rafu wase kecha nono yaba jioni musa 12 abawase almari no mukhana yo kabola danso babirano nende le rionga tawe abe wase ba khurera sipindi sana abachisa chene chisa 10 somende khwamena itiriyeyo waza ne banda khungira wase saa 12 jioni henda nyumbani nono challenges chiriyo chingali nalundi mmakanisa busa onyala khuba muimbaji ba praise and worship ba praise and worship bano ola balabona khwimba bulayi balala seba khwenyerani mukanisa bali baryo so but kwa hiyo yote huwa nasukuma tu nasema lazima nitamtukuza Mungu. Yeah. Abwe nao ompeni or pass information. Same thing omwilwachi anapasa information ya Mungu. Yes. Uko na ndoto ama tayari ya kuhubiri na mwa kana maybe wilwachanga ukane omu pastor ese nirwachanga nirwachanga hata no cha khomitandao keso bana tangana bere Tanzania ndindi ne malire kasi abere njavundu ne nirwacha. Yes. Mwe kanisa
ya mwikanisa nende crusade yabere mama uyu kapanga khwakholele yo sautuma bulayi. Yes. Nocheka utafungua kanisa yako siku moja na mwe likalika lyosikila kama khwakawere umanye were kando malomera nende umwana sana so itakuja kufanyika in some years to come. Yes. Yes. Haya mrekeresa kachatetawe khoboloshele Balozi Danson Mupeni wa gospel basi kwa NDBC changa mu Kenya nende Tanzania irebelio sio sakana khopena khopesimu wabeno menya kama kanisa na mrekeresa kwa ma khubalozi. Sauti ya Bwana Mungu ikamjia Yona
chosi na chosi eti nguluha ibiririra rekeresya sulwe lundi Mbingi Eliud Mukinisu Situma Honyule kama kini mwimbi Khusulu FM Oriabona kano niko kama kini mwimbi vise vinom Serikali bole liarero chinenge harenge hache kuhingilira bulwale bwekhauka kha Ebola mwirambo na haromoroma muruha kwe kuhebulile ndalo ya Eid ul-Adha umsibaye msikukasi ebula mwirambo Aden Duale amakubola ali banangendo bosi babengila mwirambo kwama mwirambo lya DR Congo ne lye Buganda bachakukerwa kumanyilisha niba baline bulwale obwo amakubola ali bukelubwo buchakukholwa khunjakha chelirambalala ne mubikuri byechindeke. Now we are dealing with the issue of Ebola. Ebola is a very critical emergency. It's happening in DRC Congo and Uganda. Over 200 people have so far lost their lives in DRC. As a government, as a ministry, we have put all measures in place along our borders. We have put scanners. At the airport, we are doing a very serious screening of all passengers entering our country, and more so those who have either coming from Uganda or were on transit through Kinshasa. So everybody will go under serious screening and verification. Akoneka chila kario kimikanda kikimela kama kwa kebula mumwirambo lya DR Congo kibola kiliba bandu embiele fundala bokesye bimanyisyo byebulwale bwa Ebola nga chinju cha science chikela bulwale ne chinyola babandi myandala na barano bongene khuba nabwo khola luno khurubura khwe bulwale obwo mwirambo lya DR Congo khwachilile khukholela liendekelelange babandu chimya chibili kama khumikabili ne bataru ne bafwa khwamanana ne bulwale obwo kimikanda kikhalabanila kama khwakebula mumwirambo elyo nono kili khakilonda lukelelwe babandu babakana nakho namwe babatu bana nende balwale ba Ebola nyombo obolane khukelwa bulwale obwo. Obulamu bwe babandu babili babama khutimakisibwa makangilo buli abunyiki enyuma wekhupwa ne kamasanyalasi musirekere sya undoti murukongo lwa ndibisi mwisasaliye bujumbe lyewebuye yebukwe babili abo nalimo wesi khasi balomekha khupwa ne kamasanyalasi khwamanana ne lububina mwe luwaya lwe kamasanyalasi lulwa kwile mumbeke echo silisi kholwa syama khusindu sya bamenya bali khabalangililakho kumukanda kulanda sya kamasanyalasi kwa Kenya Power khuingilila kari ne khuonia bulamu bwe bakali. Jina ni Evelyn Machuma Barasa. Anayeongea huyu sasa ni mke wa huyo mzee ambaye ameumia. Stima imemchoma upande moja, nyama ngozi imetoka. Anaelekea kimilio hospitali lakini sina amani ya kwamba atarudi. Naomba serikali mnikumbuke na mnijali kwa sababu sina mbele na nyuma. Na sikujua hii inaweza kutendeka. Na sikujua kwamba stima hii inaweza kuleta shida ifananayo hivyo. Mimi kwa majina naitwa Michael Wamalwa Mabonga. Mke wangu alipatikana ajali ya stima hapa barabarani. Ikampika upande mmoja wa shoti na mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Hata saa hii fahamu imepotea na sijui vile nitamtoa hata ako Bakita Hospital. Kwa hivyo naomba serikali nisaidie kwa sababu mimi naona kama stima hii yetu iweze kusaidia sisi. Mliweka tu lakini iche maliza watu hapa kwetu. Omukosi mulilisi khebulilo libino bili bipichu busamakeni mu buterefu khwakana nesa nelili khumicha koloba nangoli Mbingi Eliud Mukinisu Situma. Kakaba kama kini Kasulu FM wimbe khumakalianga kekholekha nekakandi kumali khuwa news 22200 Sulu FM Classified Balimi bekimiba The Kenya Sugar Board eliana khukhebusya balimi bosi bakimiba embo khuyandikisya khwe balimi bakimiba khusichililane khumalikha tarehe 1 kwa 6 kumwiko kuno.
iyandikisya lunonyole bubweyangu bwekhurobora barume babalimi bakimiba yicha nende national IDO namwe passport nende syosi syoke syembo ew'omulimi wa kimiba khumakali kendelela polling center yo iyandikisya robora ng'ona limenya lyo lyabweni eineli Sulu FM Classified khukenda nawe khukhusaba ebyasara byo Sulu FM nakhalondo yefwe lyolile bise bya banjuka headquarter ya Bukote ibintu khabitrenda kimenya kimeyakha na chimbakha nicho wasima Arukana life ni fupi na misi jifungi na weka shida chini na tupa mikono juu banjuka tu DJ Bryo, the dope boy. Wacha kuniharakisha. Wewe unaniharakisha kwani umesikia mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Mambo ni kala. Na nikiamua nilale hapa utafanya nini? Nitakosa mahali ya kulala nikiamua nilale hapa. Every time I play somebody else, you know you got to put me down. Why? Tell me. Cause we fed up and tired of your madness. Cause you never mind your own business. Now we fed up and tired of your madness. Are you serious? So you better mind. Are you serious? But I right, you be what I wanna be. Why you blocking my way? This is the trending DJ Bryo 254, baddest on the ones and When I walk and talk, I see you want to complain. I'm a victim of your bad style. Stop picking on me. Now I'm a fed up, yes me man, I'm fed up and tired of your madness. Cause you never mind your own business. Yes we fed up, everyone fed up and tired of your madness. So you better mind your own business. It's not your obligation to be watching every move I make. I got a life to live, so give me a break. If it is my personality, you got no right to judge me. Back up, stop picking on me. For you nearly hit more than Rambo. You gave me my first kiss, I wanna give you my last kiss too. Forever be my boo. Girl, you see me, I'm a was, I want you to see me, I'm my best too. Forever I will stand by you. Nakupenda gawatido. I say my love for you, girl, so strong. My love, I want you to. It is you that I want. Mwenzi wangu wanjiro. Ni wewe ndo nataka. Mwendo wako wanjiro. Nija wanna build a home. Mwenzi wangu wanjiro. I wanna have my children. My woman, I see my future right in your eyes. Your beauty made me only hypnotize. You make my blood rush, me not even sing your eyes.
Rasta girl, my love for you just so strong. The sparkle in your eyes, who keep up and the feeling me, who feel me, ka feeling katamu. The economy me to a baby na babu. Woman, to a baby na babu. You gave me my first kiss, and wanna give you my last kiss too. Forever be my boo. Girl, you see me, I'm a west, I want you to see me, I'm a best too. Forever I will stand by you. Nakupenda kawandido. I say my love for you just so strong. Yeah. My love I want it all. It is you that I want. Mpenzi wangu want it all. Ni wewe ndo nataka. Mwendo wako want it all. Uja wana bila ho. Mpenzi wangu want it all. Come on baby, let's rock tonight. Rock me baby till broad daylight. Come on over and hold my hand. You got to be my number one. Love, love is an happy feeling. Happy, happy, happy feeling. When you find the one that you love. Love, love is an happy feeling. Happy, happy, happy feeling. When you find the one that you love. You are so cute. You are so sweet. You really knock me off my feet. So rock me gently, rock me slowly. Oh darling, I love you so. Come on baby, just move your feet. I like to rock to the reggae beat. You are the one for me. So just stand by me. Ndugu yangu, umsikilize Mungu kwa yale maovu unayoyaona. Mama yangu, hautamsikia labda amekuita ubiri, wewe ubiri sana. Yes, Sulu FM 89.6 95.3 visavila isa nomra kerisi kidaka na chakali 13 musa ngapi saa 9 kidaka 15 chongene labana konyola kama kinyana ke khole khambe kuri tarehe 27 mwezi kwa khana nomra kerisi kusipe mbakendo mpeni Balozi Dansone Oliano basi kumenya kama kalianga na Kenya nabone David Murunga kwa Leicester UK. Alomale kholiala sanomsa. Thank you so much David Murunga. Aha, bwana oni abana ali. Bas Dan ukunende kumwenya kumuyaka ukuna ngoma mpya? Yes. Inaitwa Bari anaona. Anaona. Yes. Nani huyu anaona na kwa nini anaona na mbona anaona? Mungu yani anaona yani ko siniko biramo mrekeresa musime. Wera abona. Bandu bakhola bari na wera khabona. Na alachiba. Sikire lyo wakati Yesu no some evangeli nikakamunyola bamura khumusala pa wera sakabakale khile Yesu tawe. Kabasana ikhabona. Lakini khubiranga wera Yesu kafufuka na utukufu wa Mungu kaonekana. So watu wasikate tamaa. Mungu anaona. Yes. Yeah. Wakhomo likumwezi kwa hata roba murwale hapo unasema Mungu alikuwa anakuona kabisa kwa mgonjwa? Sure. Sikire basa kambo natawa. Andi hata andi mno saitawe. Yes. Yaba yana naonera site remusi. Balama bachinja remusi namwe. Esther remusi. Yeah. Kumenya kuno wakokholele kazi mukenya mwa Tanzania? Kwa pili kwenu kuna holere mukenya. Lakini kundu kwa kuli kuna holere Tanzania kulava very soon kulava out. Video namwe audio bado? Audio bado. Video manye khanola londa ola bangamenta wo no khola bindu ngamenta wo. So ese ndusia audio kwanza maliki miezi 3 na abanye ndusie video. Badi kwa kholangaria? Yeah. Orusha audio kwanza? Yeah. Emposte yekhale yao 3 to 4 months alafu no video ngone. Yeah. Lakini badi kukuleza ke banga sana
na ngamba nganyuma lelo biashara bikali manye nona alibisi biashara alafu lundu mwiri wache ni ane kanisa ane kanisa nono keru wacha so manyori lakini kimi yenyaki iliyo hata na mwire mu studio juzi kularura pamoja ne kukwase omrera mukenya na nyamakole inda kecha very soon yes nyamakole inda ya amreke si anaona kumwenya kwa makubalozi dani kijana ni endene naye no mu studio akhalamo wasoma Makunga primary sana hasa Makunga primary head teacher was cover Madam Catherine Musila alafu mu secondary nasoma Makunga form 2 na uya na amalira Friends High School Silungai amalira Silungai yeah ene wo mundu we Makunga zawefuka ya Makunga yeah lakini ngendivisi yeah Yes, Margaresi anaona Balozi Danson. Yes. Kuna ya no studio. Acha nichukue simu kama uko na swali lolote, Margaresi Benoreva Balozi na kakuisenda. Hello. Brian, you know. Ulai. Was the Balozi area, my friend. Andimulamu. Balozi manya wa manji bizo hapa ni ruji wachi bizo na chama kunga hapo hapa ni papa kaitani nyongeza nie kama hapa ni Brian ni hapo na kana ujani wa Brian wa. Kabisa. Sana sasa jumara da kama jimbe kache burondo. Na hata azimwanga hapo swambo na hapa yone. Kabisa. Alafu Simba yapakaru penalty chuma MCA. Kabisa. Alafu mangitoria ako rosa ndikisia wao sawa hapo ni makosea. Aya reva. Uliza swali bwana. Wala ni ulize swali bwana. Ono wase my friend wewe nga wamanga neno barosi no cha Tanzania. Obukwanga hobo ziwana kwa babao. Babembanga kono cha kono Tanzania mo changa sawe ngina how many marriage olino mukazina babana benga. Wenya kisendo so be which no wime kwa MCA na mo paranga siyaje. Na mo kora kono ba opeta wa musungu bana na mwete ko yambo wao kama na wewe. Na ba kuranga mbiso dio dio sucha we mbako. Ebo ndo mara tele kini just waka hati godi pesa ya mlabu so much na iprati. Amen.
Amen. Yes, this one ndio Jumare cha kahareva kwanza enchichanga honende bandu hata juzi nganache kasi ndio balio batumishi babiri nababukula nabayira Tanzania Dar es Salaam bacha huduma aliyo bari Apostle Douglas Wafula kama Eluye Mwembe alafu nende Apostle Happy Samuel Furaha mukuyuni yao nono na ba connecta ba khola huduma bweneyi bosi bakobole sai bali Nairobi so ese khola sa sendicha sa sengene tawe elubeka wa lilindika halo mari ese khabira kho bayimbaji bemba secular tawe hata opeta ali umsale wase kholosi yanga naye alafu lindi lyalo bali amare DC esiri but najua Mungu hata akiongea itakuwa sawa. Yeah. Haya, acha tuone. Nataka tukubenenga. Hello. Macha hala yula hivyo. Yes, sorry. Kandare nenda mpeni mriana mkarumu. Oli sawa. Ompani hosima haikasi linda ya hoiruma. Amen. At least hosungu kazi bala vyenje ndo mkenya mnosunguka hapa na pale noho ende na ndela bola. Yes. Anasema utia kama nandu uendelee buta japo kwa bali baho. Gora ka hamala na maka ko larina ya. Sulwe hello. Rayo. Tena mwanapa. Bulai. Eta bala mtaoni abo anyo kasamu lo kati sine meru ma Rayo. Mukene wa for game studios. Ndimula sana. Se kazi nabo ne kazi ho pe kazi linda isana. Nasima. Manye bantu nkenywa nyose umuntu manye kwimba gospel ubecha bulume sana benya nabamba kimenya ikindi kyekyo. Bungali sana. Asa unyara wimba gospel ubecha bulume sana so mwa mitira sabo nao. Oriyo. Ohakola hore wachenje kietos. Senjenja tawe. Alafu nabo nese we menya ko Tanzania yeyo. Okoro webele ko buchu webele ko ba peni ba mukenya buchu sina kwa matanse bune ho mukenya so mupenza kwa chisa wanu ke yo ko yoti opo bol metane ola chile positos da ole ola achira bueno so wa bebele ko buchu sina ngo amisa kubene kwesa ndabo no apply haya buchu si mbara abwena anya kholo manandi dependa nende content yo mundu ali nayo ola khola bindu bilayi alafu lundu share chilingi cho no le ku Facebook mu WhatsApp group o share naba bindu biba smart ya hivyo tu ndo ina grow haraka. Sulelo ewe Brayo Walos Ose kuzina na kunyole bula yakenja ko balozi yawe ndio mbera balozi naoneza na kubone kazi yo elinda yi Nonega kazi yo niyo kubona ndi kazi yo enda inabo nikimenya kiribula iru nabo no rulo betano nende karibu ende party bukuku none kimenya kyo kino kusikiza ti unu kiriho yo namweta kusikiza ti unikiriyo ndane ndimbone nabo na ori ko nyala wabo konende wandu bakulanga hafundu nyala waje wa perform kona no chayo bakwazilingi chinga wabone yes nona kwena hawo zo kumbola lakini kazi yo enda itira sawa na kuchekwe ni wase aya mjibu kimenya kiasi kiri kusikiza ti unimbara ne khumala ndasomana mwezi nanu ya wala babola ndababolera na khumalilisa wala babola ndamala alafu kahmane bambalika yose ne malilisia sendo batawe mwalikata bambalike Uganda nere khuimba ndacha na kahata jabati bukuku yesimbe cha naye so ngakakhareba kasikize tunikenaka ndataja nendra alafu lundi mundu kanyola riena lundi ndataja ne khumalilisi yes hello kuka Brayo ndio mkeni muriyo mzito kuka sawa salamu basi bila shaka hapa kuka mandevu chimba kachebu kwa RC kumba kali kuka nasi milekazi yo mkeni li sawa lekarinde kereje ko asibuyi nabo nako mulebe fulani kapa gari mix balate bako kuba dipaila zino na pires beba bolanga bari kuka balamba kapa ko mwene kweno kukapa remix ya buntu no niyo mwene personal umwene lire banje banga
basa lumwene kumwenya kino mundu kepa kukwewe kuno kate kapako ke ulirarie na umwene mmoyo kwewe ke ulari bantu bakopa nanga tu mundu kamukopa kapako ke ulirarie ukamande bujimba kaje kuraza kujewe nikupi. Asante. Mundu ise ne Kenya khole remix mpaka kandreve kandanga kwanza. Sasikia sanyakacha ka khola se remix ne khamanyileta yene yi babubi. So mune keche manabo nane nda idea nda then emwa that opportunity. Yes. Hello? Amba nane mgongoni mwenyewe. Yes. Uriye na mukarumu. Sawa. Omwiru waji uriye? Ndimulamu. Uri moyo. Ndi moyo mbera. Asante no karibu Muzulu FM. Abewe kera ho kacho nende cyo cyumuyura kwa mawe kera hano. Yes. Ndu ya kwanza sine kazi yo nyine cyo nabo ndeke kimivita. Yes. Ewe diga sabwe nawe la ho kamani. Alafu no jiswa jiswa hende bambo nanga so singine. Abelwaji be bolanga abuna babasana ho moyo na take kuleka nisa yewe. Inazigolera ngabwe na orange bakopataye. Sawa sawa. Naya, watu mjive sasa hii si baadaye. Si baadaye saa hii. Yes, sai. Wabone msikasi bune nga omuzalo waso ka khaloma. Eve changombo omanye onyala khuba asi wo mundu. Wabone. Lakini nono soso nywa ware khosa bwekula libukana tawe. Lazima wo liase na ali bishop wo akhusabire chikhabi nabo rocha wikule kanisa yo. Nono ngese sasa isenyana nenyo khasa nenja nikula libukana tawe. Ene yiba bubi. Ebayani bubi nono sayi se aba kabakarie na msikase. So lazima usikize baba wako wa kiroho ambaye amekulea. Mbolo pape sasa bona chikibise bya khola sese nenya kholendi mbene ndawase. So banangate ngono menyire ngo musimba okeranga no nya khomba khenju pako bolo musakhulu akho kesi. So it's like that, yeah. Yes. Haya marketsa khajareta bise bitete go lobana go nyola ka makina na ke go le ge mo be khuri bats na go endelea go tila ke simo sana marketsi go rebe balozi.